Urukiko rwafashe icyemezo ku rubanza rw'umusore na se bashinjwa gusambanya abana b'abakobwa babiri. U Rwanda rufite intego ko mu mwaka w'ibihumbi 2029 ruzaba rwihagije mu biribwa ku kigero cy'100% mu cyerekezo cya 2050. Iyo ntego u Rwanda rwihaye ngo ni uko abanyarwanda bose bazaba bafite imibereho myiza n'ubuzima buzira umuze, kandi ubukene buzaba bwaragabanutse burundu, bikazagirwamo uruhare n'urwego rw'ubuhinzi nk'uko bitangazwa na Minisitiri w'Intebe uheruka gushyirwaho na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Urukiko rwafashe icyemezo mu rubanza rw'umusore na se baregwa gusambanya abangavu. Umwana na se baregwa gusambanya abana b'abakobwa babiri ntibanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza cyo kubafunga by'agateganyo, aho bahise bakijuririra mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwategetse ko umusaza witwa Claver w'imyaka 66 n'umuhungu we witwa Tuyishime w'imyaka 25 baregwa gusambanya abana babiri b'abakobwa, umwe afite imyaka 17 undi akaba afite imyaka 16, aho baregwa bagomba gukurikiranwa bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 jours. Abaregwa ntibanyuzwe na kiriya cyemezo cyo kubafunga by'agateganyo, bahise bakijuririra mu rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Huye. Amakuru yizewe agera ku gitangazamakuru Umuseke, imwe mu mpamvu yatumye bajuririra ibyemezo bya muganga bishobora kuba byarasohotse kandi byarafashe bikekwa ko bigaragaza ko bariya abana batasambanyijwe. Abaregwa bombi ubu bafungiye ku igororero rya Huye. Bikekwa ko icyo cyaha Claver n'umuhungu we bakurikiranyweho cyabereye mu mudugudu wa Gakenke A, akagari ka Nyanza, mu murenge w'Busasamana mu karere ka Nyanza. Ubushinjacyaha buvuga ko bariya abana b'abakobwa bagiye kwa Claver kumwaka akazi ko gucuruza amandazi, aho Claver yari asanzwe afite akabari aho yabanaga n'umwana we w'umusore. Bariya abana b'abakobwa ku manywa ngo bajyaga gucuruza amandazi ahantu hatandukanye bagataha, aho Claver yari yarabahaye inzu yo kubamwo ngo bakarara babasambanya ndetse babasimburanaho. Mu buhamya bw'abana bavuga ko iyo bangaga ko badasambana babakanyishaga icyuma bababwira ko nibabyanga babica. Mu buhamya bw'abana kandi bavugaga ko Claver yanongeragaho kubacuruza ku bandi bagabo ndetse bakaba ari we bishyura abo bana bagira ngo barayamwishyuje, akababeshya ko azayabaha yagwiriye. Bavuga ko Claver n'umusore we babasambanyije mu majoro 6 yikurikiranye. Muzehe Claver n'umuhungu we baburanye bahakana icyo cyaha baregwa, bavuga ko ibyakozwe byose ari akagambane. Maître Mpayimana Jean Paul wunganira abaregwa yaburanye avuga ko umuntu ucuruza abana akanacuruza akabari kugeza n'aho abasambanya bidashoboka yahita atamazwa. Akavuga ko bishobora kuba ari akagambane bakorewe. U Rwanda rufite intego ko mu mwaka wa 2029 ruzaba rwihagije mu biribwa mu kigero cy'100% mu cyerekezo 2050. Intego y'u Rwanda rwihaye ngo nuko abanyarwanda bose bazaba bafite imibereho myiza n'ubuzima buzira umuze, kandi ko ubukene buzaba bwaragabanutse burundu, bikazagirwamo uruhare n'urwego rw'ubuhinzi. Ibi Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yabivugiye mu kiganiro yagejeje ku bagize inteko nshingamategeko y'u Rwanda imitwe yombi kuri uyu wa Kane, aho yavuze ko ku kigero cyo kwihaza mu biribwa mu buryo burambye kizava kuri 79.6% mu mwaka wa 2024 kikagera ku 100% mu mwaka wa 2029. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko uruhushya rwari rwarahawe Inzozi Lotto Crosses Ltd rwo gukoresha tombora y'igihugu rwahagaritswe kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko n'amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. RDB yabitangaje binyujije mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 2 Nzeri 2025, aho yagize ati guhera kuri ubu Inzozi Lotto ntiyemerewe gukoresha tombora y'igihugu mu Rwanda. Nyarugenge Sacco za Gitega na Rwezamenyo zibwasaga miliyoni 58. Abakekwa ni abari barashinzwe. Aravuga kandi ko
abakekwa abari bayashinzwe baravuga ko kandi ikimenyane n'ishimishamibare abakozi bashinzwe isuku bagizwe abashinzwe customer care